Praise the Lord. Fatala patu le nitai au swafa belo Yesu Keriso. Lo tato li'ima, lo tato faula, le swafa alea, e sili e swafa malava, swafa foi lea o mawhaiei, o na tato toi mafuta, le ngata ia te i tato, so se tasi o mawhai on whaalongo, so se tasi lava o mafuta, o no le li le nitai o le ava noa maulunga lava na, so vi ia ile atua, so always a privilege to be able to gather together. We know that in our communities today, in particular, we're facing different lockdown stages, but we're also grateful that we have an opportunity to come together in fellowship, whether we be here in our home or whether we be listening online, and that we all be encouraged in the wonderful name of our Lord. So let us go together with me in prayer. Ona amataina leo I tatou mawhaalongolongo le upo le tua le ni tai au tatou tatalo haftai tele no mātua tua mawale ni avanoa sili o na mawalunga ia te i mātou o le avanoa mātou te whaalongolongo ai au e tala noa mai ia te i mātou e ala I laua fionga pa ia le li e o se avanoa pito sili o na tāhua ia te i mātou o le tangata whaolaina le tangata whaatuatua o na whaalongolongo atu au e saunoa mailo mātua ta mā whaamole mole ia tatala o mātou talinga, tatala o mātou loto ina ia mātou whaalongolongo, ina ia manino na mātou whaalongo, ina ia aiaina o mātou soifua au auna, ina ia tōmata wina pēr I mātou au wāle ngaluenga, le ngaluenga lea ua e wala au ina ile e kalesia, le ngaluenga lea le tino Keriso lo whainei, o loa vea I mātou maata, ma whātaita inga, ma le soifua o Keriso I le lalolangi, o e lei loa le whaolatanga, lea ua vea ile e kalesia, maata lo mātou atua, e mata I ai le lalolangi, o le tatalo, ina ia e tō sina pēta maata ngata ia te oe, ina ia whaolaina, ma ia ati na e ai le tino Keriso, tūna atu ai le nea vanoa, whāu I lau ona, na mātua tua whaamania I lau whānau, au lātou whaalongolongo, ngā lue le mana o lua nganga pa ia le neitai au, e ala atu na mātua tatalo le swafa pelo li Yesu Keriso na mātua whaola, and we all say, Amen, and Amen. O loo tatu talatala noa pēr I le mataupu e winga I le kalesia, Amen. Le alawa tatu I loa nei o le mataupu I le kalesia, o se mea na faaofuina I le fina ngalo pa ia o le atua. Tatu I lofo I mataupu moe o le tolu, I le ao awina o le e kalesia, mai le fina ngalo o le atua, o le whaavaina, le lalolangi, mole e kalesia, e o I le iala ngā oa tatu te maua ia Yesu Keriso, mole e kalesia, ma le ao awina o le tāua o le e kalesia, o Keriso o lo iai I le taimine nei le lalolangi. Le ala o tātou tanu mai le mitaupu e whā, o whapea o na tātou whāua wina le ao wina o le mai le mitaupu e whā ngai le mitaupu e ono, o I o le a tātou wa ai le whaatino ina, ia po hala whaasino, pe whapewhea la o na ola le tangata whaatuatua, o lo avea o ia mavaenga o le ekalesia. So this morning we're going to continue our study in the book of Ephesians. We're now in chapter 4, verses 17 to 19. But we will look at this paragraph as a whole, 17 to 24. But today will be in particularly the introduction to this section of this part of the, Paul's letter to the church in Ephesus. O le autua te whia whaongaina le tai au le nei, o le autua whapea, tō ese le tangata tuai, ai faaofuina I le fou o Keriso. Tō ese le tangata tuai, ai faaofuina I le fou o Keriso. Today's sermon, or this particular part of the book, I'd like to speak about off with the old and putting on or put on the newness of Christ. So, o le atatu whaitawina la le palkalafa lea, o le avea ma palkalafa autu o le tatu mta upupo le tatu whaitau le ni tai au. Tatu amata mai whaipuasu mai fitu. Whaitau atoa mai a se whaangata mai le whaipua luas fulma le wha. O na tatu a ngai le tatu mta upu.
A mawala utusi, tato whaitau whaatasi, ia, o le nei, o te whai atu ia te o tau, ma tau tino atu le nei mea I luma o le ali. Aua tau te toe savavali whaapei o isi nuu whaapaupau umba, o e savavali I le valea o lato loto, o loo whaapau liulingia o lato mawhauwhau, o li liu e seina I lato I le ola o I le atua, ona o le valea ua ia I lato, ona o le maa o lato loto, ua lato le lamona se mea, ua tuina atu I lato ia I lato I le mata itu e whai mea leanga uma lava, ma le tuina nau I ai. A o tōru, ua lea o awina o tō whapea nā I le mata upu a Keriso. Ina ua o tō whanamolomo ia te ia, ma ua o awina I lana mata upu, e tusa ma le upu moni o loo ia Yesu. Ina ia o tō ese le tangata tuai o loo ua leanga, e tusa ma le amionga whaana mua, e tusa ma tuina nau e whaasese ai. A ia toe fuatarina ma nao o tō loto, ma ia ofu o tō I le tangata fou ua whaia e fōlinga I le atua, I le ami o tonu, ma le ami o le lei e whaamaoni. Reading in English from verses 17 to 24. This I say therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. Tfitala nolim ta upule o le tō ese o le tangata tuai, ai faaofuina I le fou o Keriso. I want to speak to you this morning about off with the old, putting off the old self, and putting on the newness in which we find in Christ. I le lua koronito alonim ta upu e lima, alona fai pusfuma le fitu, fa mai upu Paulo I le ekalesia, o le nei, a fai o ia Keriso se tasi, o le tangata fou ia, ua mawai mea tuai, faaauta, ua faaofuina mea uma. O le talitonunga I le neitai au, ina ua faaolaina oe, ina ua faaolaina hau, ua le oto iai le tangata tuai. O oe o le tangata fou. O le tangata fou ato otoa. Amen? E le o se mea faopopo le faolatanga a Yesu Keriso. E le ai. O le faolatanga a Keriso. O le faafouina ato otoa o lou soifua. Fa mai le kalatia e lua a lona fai upu e lua se fulu. Fa apelo na faitawina. Ua fa asata roina fa atasi I ma ua makeriso. Lona winga o le fa asata roina. Ua fasiotia le tangata tuai. Ina ua faaolaina oe. Ina ua faaolaina au. Ua oti le tangata tuai. Ai fa mai fa upuna lua spulo le kalatia e lua. Ai o te le toe ola au. A o Keriso o lo o ola I totonu ya te au. O le ola foi le fa mai Paulo. Fa mai o le ola foi o te ola I nei I le tino. O te ola I lava I le faatuatua. I le alo o le atua. O le nalo fa mai ya te au. Mafua ina mai o ia. E ia e fai mo usui. Uso matua whawhine, ia e iloa, ina ua whaola ina oe, e le oto iai se tangata tuai I te tonu ia te oe.
O le tali tonunga ale au kerisiano, ina ua whaaolaina oe, ua ave esea pe fasiotia, pe ua whaasata roina le tangata tuai. Lona winga, ua hoti le tangata tuai. Ai toi whaaolaina mai I tātou, pe toi whanau faaofuina I tātou, ile tangata fau. Lela whamai le lua koronito, whamai wa mawai me tuai, whaauta ua faaofuina mea uma. E se tasi te ufesile whamai, ai se ala olo o iai pea le ana sala. Manatua, olo o tala no I tātou, olo o iai pea I tātou I le tino. Whamai le whaupunga Pēteru, I le mua Pēteru mtapu e lua, whamai whai upu e lua. Mua Pēteru mtapu e lua, whai upu mua. Whamai le upu le apostolo, whamai ole nei, ia tu eseina e outou, le loto le anga uma lava, ma le wha ole uma. Ole mata upu le whamai Pēteru, ole tu eseina, olo o iai pēr I tātou I le tino, o lo whawhenga I pēr I tātou, male anga sala, a le ngaluwenga a le kirisiano, o le tuu ese, o le anga sala, male a mio le anga. Kolose a lonam tau koe tolu, vai upu mua, whapea ele upu a Paulo I le kalesia, o le nei, a whai watoe whaatuwina o tau whaatasi, ma Keriso. Le alona winga, a whai woti le tangata tuai, ai toi whaafauina le tangata fau. Le tangata whaoleina, le tangata lewa iai oe mau, o le tangata fau. E le oto iai se tangata tuai, e le oto iai le Fred tuai. Le ai ua whaafauina ma avea ma tangata fau. Whamai kolosina e tolu whaipumua, o le nei, a whai watoe whaatuwina o tau whaatasi ma Keriso, ia o tau sa ili I mea o I lunga o iai Keriso. A whamai whaipoe lima, whamai o le nei, ia o tau fasiotia o tau tino o I le lalo lani. O lo iai lalenga luenga o le ave eseina, o lo iai lalenga luenga a tātou o le fasiotia o le angasala. Le whamai iai le liwane le whapeona tātou whaitawina ai o tau whaali atu umaha o tau angasala. Awa e wha maoni o ia, ma lofa mai ia te I tātou. So o le whiau o le tai au le nei, o le tō ese o le tangata tuai, ai faaofuina I le tangata fau. Te le isi tali tonunga whaapea o lo soifua pea le tangata tuai ma le tangata fau, ai le ai o le tali tonunga le au kerisiano, ua oti le tangata tuai, whauta ua faaofuina mea uma. This morning I want to talk about off with the old. And when we read the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Christians, believers, we must understand that when we put our faith in Jesus Christ, when we repent of our old ways, the old man is dead. Our old ways are dead. It says there in Galatians 2, chapter 20, that we have been crucified with Christ. Paul writes to the church, I have been crucified with Christ. When we put our faith in Jesus Christ, we died. Our old state died. Our old self died. Our old man was put to death. But what happened? It says there in verse 20 of Galatians 2, it is no longer I who live, but Christ that lives in me. We are a new creation, believers. We are alive because of Christ. It is Christ that lives in us. But there is still sin. You may ask, but there is still sin. As believers, we must learn to put off these things. There's a book in a text in Colossians 3 verse 1. It says there, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. So when we died to our old self, we were raised with Christ. So praise the Lord, we're a new creation. In verse 5 it says, therefore put to death your members which are on the earth.
So sin, when we confess our sins before our God, He is faithful to forgive. Praise the Lord. It's like taking off the sin because we're still on the earth. And that's what I want to talk about in the next few verses. In the text that we read this morning, it's about putting off the old self, putting on the newness of Christ. Amen? Le tai aole o te fia tala noa I le senga o le tangata fou, ma le tangata tuai. O te fia tala noa I le savalinga po le savali o le tangata tuai, ia ma le savali o le tangata fou. O le whaipa suma fitu ma le whaipa suma le iwa, o le a wha au I ai le manatu o le nei tai au. Al vaenga lona lua, o le a tātou tilo ai I le vai aso o lumanai. Whaipa suma fitu anga I suma le iwa, e whawa ainga o le tangata tuai. E whawa ainga o le tangata o le lalolani. Whaipo e luas fulanga I le luas fuman wha, o I fo I la tātou te vai ei, e wha fo I wa ainga o le tangata fou. So le sa nei, tātou tilo la I wa ainga o le tangata tuai, a le vai aso lumanai, o le wa ainga, e wha fo I wa ainga, tātou te wa ai I le tangata fou. So verses 17 to 19, we're going to look at specifically today. So today is part 1 of 2 of these parts. And we will be looking specifically at the walk that we should not be walking in. And I've called that the Gentile walk, or the walk of the world, or otherwise known as the walk of the old self. Next week we will also be looking at the walk of the new self, the new person, the walk of a Christian, the walk of a believer. So, tatua ngai le tatua mta pule ni taiao I le manatu mua. O le manatu mua e maua le whaipa spuma fitu ia sava vali ma le tusa. Wha mai le whaita wina o le whaipa mua. Se tatua whaita whaatasi mai whamolmole. Tatua whaitau ia. Le o te whai ati atu so. Matau tino atu le lea I luma o le ri. Aua tō toi sava vali whapei o I sinu whapapaluma. O manatu mua le nei taia, ia sava vali male tusa, to walk worthy. E mai tawina le tatou mataupu le nei mataupu e wha. O lo tatou manatua le whaipu mua lava le mataupu le wha. Wha mai le whaipu mua o le nei, o au o le o noa tia ona o le rii. O te ai o yatu o tau, ia o tō sava vali, ia tusa ma le wala au, ua wala awina ai o tō. O lo tātou iai nei I le ao awina o ala whaasino, po o whaatinonga o le ekalesia. We're now looking at the practice. What does it look like as a church or a part of the body of Christ? What does that look like in practice? So o lo tātou wa aia fo I lale ngā lulue o mea lofa, I tangata ta ito otasi. Peo na tātou whaita wina I le mtaupu sfuma le o I mtaupu le wha. O lo tātou wa aia fo I le ngā lulua mea lofa ua tuina mai to tonu o le ekalesia. O a mea lofa I o tuina mai le ekalesia. O e leo, ma e a o ao. O e fola le tala le lei. Wha mai a ngā lulua mea lofa I to tonu o le ekalesia. E whaapea ona wha ato o toaina le aupa ia. A ato o toa le aupa ia, a malolosi le aupa ia, e au auna le aupa ia le tino Keriso, o na alea, o na tinae lea o le tino o Keriso. So we've been looking at chapter 4, and we've been looking at the gifts that have been given to the church. What are some of those gifts that have been given to the church? The evangelizers, those who continue to preach the good news. It's the shepherds, those pastors that are responsible for preaching and teaching the word. It's the preachers and the teachers. If the preachers and the teachers, if those with those gifts are operating in the church, then the church becomes encouraged. The church becomes strengthened. Each of the believers in the church will start to operate in their gifts. Praise the Lord. Amen. And if everyone is operating in their gifts, what we see is the building of the church. Amen? Amen. And for mai le whaiupu mua o le tātou mataupu le tai aule nei, for mai Paulo o le nei, o te whai atu ia te o tō, matau tino atu le nei mea I luma o le alii, aua tau te sava vali whaapei o isi noo
whaapau. O lo whaamanatu o le apostolo le tai au le nei, le savali o le tangata whaatuatua. Le savali o le tangata talitonu. O oe le Kerisiano, e iai le awala e te savali ai. E iai le tuai ngā savali, e savali iai le tangata whaatuatua. O le ngani lea le apostolo whaapeo na tātou mata. Whamaina na ngani, o le nei o te whai atu, yate o tau. Le ngani le apostolo. Ai whamaina leina na so ai, matau tino atu le nei mea, I luma o le ali. E le ngata o le ngani le apostolo, ai o le wheau foi, mai le ali. Le whaatauaina lea o le mta upo le tai au nei, I le tō ese o le tangata tuai ma le faaofuina I le fōua Keriso, ina ia whaapea na whaamanatu I le au uso ma le au Kerisiano, mai tātou foi. Ia savavali I tātou ma le tusa, le tō foi ele manatu le apostolo I whaipu mua, whamai, o te ai o yatu yate o tō, ia o tō savavali, ia tusa ma le vala au, ua vala au bina ai, o tō. Amen. So we're looking at this this first part of the sermon this morning, and Paul the Apostle is reminding the church at Ephesus about their walk. Remember back in verse 1 of this chapter, chapter 4, verse 1, he says to them in that first verse, he says, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you. It's almost like it's an urgent message he wants to give them. And he says to walk worthy of the calling with which you were called. Brothers and sisters, that the apostle is also urging us that there is a walk that we are supposed to walk as Christians. That there is a way of life. That there is a way in which you and I must walk. Praise God. Amen. I le whaau le tai au le nei, o le savali le au mai e paulo, o lo soifuanga. O lo wola soifua. O le savali le au mai e paulo le tai au le nei, o le savali o le tangata, I lo wola soifua I aso taitasi, I lo wolanga I aso taitasi. Ma nei ai o le whaau le tai au le nei, a wā o lo tala noa mai le apostolo ni tau pue whā, I lona amataina, o mea alofa ma whaasino ala, ma whaatinonga o le ekalesia. Ai toe ui a paulo I le vaenga lea, ina ia toe vaaya e I tātou, po wā mai le savali o le tangata Kerisiano. O le savali foi leo au mai e paulo le tai au le nei, e whaapitoa le savali lea, e whaatatau I le mawhauwhau o le tangata. A tātou wa ai whaipu I le palkalafa lea, olo au mai e whaipu e suma fitu, o e savavali I le valeo lato loto, au mai I le point leo le loto, ai wa ai le sfulma le valu, u whapoli luingia lo lato mawhau whau. Ai wa ai le whaipu e lua se fulu, a o tau, ua lea o awina o tau whape nai le mta upo Keriso, o wheme maua I lea o awina o le tangata, e maua le mawhau whau, e maua I le loto o le tangata. Vai ni whaipu e lua suma tolu, a ia toi fuata ina, manao o tau loto. O le savali o le tangata, o le soifuanga o le tangata, o whea e a matai, e a mata umalava I le loto. E a mata umalava I le mawhauwhau o le tangata. O I e loa I le suinga o le olanga o le tangata, pe a suia le manatu ma le loto o le tangata. Pe o le mafuanga la le na o lo whapea o na whapitoa I le tusia paulo I le palkalafa lea, I le e kalesia, ina ia wa ai au tātou loto, mo tātou mawhauwhau, mo tātou ma le mea lo a wina I tātou, pe whape whea mai le savalinga a le tangata. Whape whea ona e loa lo savali, whape whea ona e loa lo olanga lualu I lumai, whape whea ona e loa lo olanga suia, a whai o whai ngoa oi o le Kerisiano, leo o tātou I loa me le tuspa ia, ua faaofuina mea oma. Ua whaasatawarina whaatasi ma ua ma Keriso. O te le toe o la au, a o Keriso o lo ola ia te au, e whape whea la o nei loa le o langa suia, e whape whea o nei loa le savali ua suia, e loa le sui o le mawhauwhau. So pe la o ina o lo a vea ma whaautu a le apostolo I whai upu nei o le tai au le nei a. Ina ia tātou wa aia
le suia o tātou loto, le suia o tātou mawhauwhau, le suia o mea e a auina i le mawhauwhau le tangata. Aisea, a wao vaenga umalawa nā, e a awhia ai lo soifua. E a awhia ai lo savali. Praise the Lord. E a awhia ai lo wolanga i aso tai tasi. Manatua, o lo awa wina i tātou, le sauni ato le ekalesia, le whaasino ala, le whaatinonga o le mea e taua o le ekalesia, ai manao Paulo, ina ia whaapea o na tātou iloa, pe a mai le tātou savali. Po a mai le ola soifua o le tangata Kerisiano. So when we look at the first part of our sermon today, in the beginning of the verse it says, Paul says to the church, this I say therefore, and testify in the Lord. Paul has written to us in the chapter 4, and he's given us a beautiful exposition or writing and encouraging the church in regards to the gifts of the church. We've now learned that each of the individuals, if you're considered a believer, every single believer has a part to play. Every single believer has a gift, a gifting. So we've now read that the giftings are where? In 1 Corinthians 12, they're in Romans chapter 12, they're in 1 Peter 4, and that gives us a good, beautiful picture of the gifts that have been given to each of the individuals. We also read that there are gifts that are given specifically to the church. Those who are the evangelizers, those who are pastors and teachers. Why? For the edification of the body, for the building up of the church. But we read this morning that he says, this I say therefore, and I testify in the Lord. Again, his urgency to speak to the church. And he says that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. And I just want to highlight a few points here, because the walk that we're talking about here is your life. Now that we know as a Christian, you are a new creation. Praise the Lord. Now that we know as a Christian, your old self has died. But we are now made alive in Christ. So we are now alive. That's the newness of life. But in these verses today, he gives us some specific ways that he's approaching the walk. The definition of walk here is your way of life, and your way of life is impacted or affected by the way that you think. And if you look at verse 17, it says that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind. In verse 18, it says having their understanding darkened. Where's the understanding of a person? It's in their mind. In verse 20, it says, but you have not so learned Christ. When you learn something, where do you store all your learning? In your mind, in your heart, in your inner person. Verse 23, it says, and be renewed in the spirit of your mind. So today we're talking about to walk worthy, there needs to be a transformation of your what? Of your mind. Praise the Lord. Amen. The transformation of your walk is determined by the transformation of your mind and your heart and your inner person. The newness of your person is affected by the newness of your mind. So that's what we want to talk about today. O le manatu wo mua I le tae au le nei, ina ia whaapea ona wha manatu I le auso, ia te itatou, ia o tau savavali, ma le vala au, e tusa ma le vala au, ua vala au ina ai o tau. O le ale savalinga le au lo whaapea ona o au ina mai I le apostolo le nitai au, o le suinga o langa o le tangata. Whapewheo nei loa le suinga o le o langa o le tangata, e sui mai e ala I lona mafo whau ha. Praise the Lord. Vaenga lona lua o te whiatala noa I le tai au le nei, whapea, ua tatu I loa ia tatu savavali ma le tusa. Ale manatu e lua, o le aua nei I savali whaapei o le lalolanu. Whai poion whaapea, aua nei o tatu, ia te I tātou le manatu o le lalolanu. Aua nei ia te I tātou le loto o le lalolanu. The second part of our sermon today is that we must walk worthy. We must understand that this way of life is a changed way of life, a transformed way of life.
But the second part that we want to talk about this morning is when he talks to the church in regards to no longer walking as the rest of the Gentiles walk. So the second part of our sermon is to not walk as the world walks. Yeah. Otherwise we could say to not think as the world thinks. To not live as the world lives. Amen. So aua tau te savavali, whamaine whai pumua o le nei, o te whai atu ia te o tau, ma tau tino atu le nei mea I luma o le alii, aua tau te toe savavali whaapei o isi nuu whaapau uma. Whangata mai na a, aua tau te toe savavali whaapei o isi nuu whaapau uma. O le loia la apostolo mo le au Kerisiano I le tai ale nei, aua nei savali le tangata Kerisiano e pei o so le lalolangi. E te loa a o e ina ua whaaolaina oe, ma ua vala awina oe, ma ua tō fia oe mai le faaofuina o le lalolangi. Ina ia ave tātou mai e ese I tātou ma le lalolangi. Praise the Lord. Tēnō taimi I lo tātou vaaia nei e kālesia, o tama whai e kālesia, ina ia tō sina mai le lalolangi tutonu. Ai o le lui mo le au Kerisiano I le tai aule nei, e ese le kālesia, ese le lalolangi. E ese a mionga ale e kālesia, ese a mionga ale lalolangi. E ese fōlinga o le kālesia Yesu Keriso, ese fōlinga ale lalolangi. Praise the Lord. The challenge for a believer today is that we are to walk differently from the world. We are to walk differently. Yeah. We are to think differently. We are to do things differently. We are to behave differently from the way the world behaves. That's the challenge. Because he says in verse 17, he says that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Lefa pusuma fitu. Aua tau te toe savavali whaapei o isi nuu whaapau uma. O le se senga o le lalolangi matangata o le kālesia Keriso a. Na whamai le kālesia ia tātou loto maulalo. Na whamai le lalolangi e whaamawalulunga lava I mātou. Whamai le kālesia ia tātou a awina le anga malu. A whamai le lalolangi te a awina le manatu whaapito. Manatu lava tangata ia iate ia lava. Whamai le kālesia ia o awina le ono sai. A whamai le lalolangi ia o awina le feita nai. Whamai le kālesia o awina le alofa. Whamai le lalolangi o awina le leai o se alofa. A o awina te tono le kālesia le loto o ngatasi. A whamai le lalolangi o awina le whewai vai ai. Le kālesia whamai o loa o awina I le file mu. A le lalolangi tātou te vai ai taua mamisa. Tau maua mai fōlinga o le esenga o le kālesia ma le lalolangi. Mea nā lo whamai, ele upo le nei tai au whamai, aua tau te savavali, whaapei o isi nuu, whaapau uma. O nuu whaapau, o lo whaapea whoiona whaonga inga le tuspa ia nuu ese. O le winga leo lo amai ele mua tsang niam tapu e whawhai pasuma lima, o nuu ese ua lei loa lea tua. O e o iai I nuu whaapau o I lātou, o e ua lei loa lea tua. Second part of our sermon this morning is don't walk like the world walks. We've learned in chapter 4 that the church and the body of Christ, that we must have a spirit of humility, but the world will teach us boastfulness. That the church must reflect gentleness and meekness, but the world will teach selfishness and self-centeredness. That the church teaches patience, but the world will teach hatred. That the church and the body of Christ teaches love and unity, but the world will teach that there is no love and it teaches disunity. The church and the body of Christ teaches peace, but the world will teach war. And what I'm trying to articulate and emphasize this morning is that we are not to walk as the world walks. We are not to think as the world thinks. We are not to look like the world. No, the church is separate from the world. We are to be different from the world. We are Christ in the world.
Amen? Praise the Lord. Le whamai ni mua le yoane am tā koe lua whai pasuma lima tato ma tā upolo awa wina whamai aua nei, aua taute mana nao I le lalolani. Po o mea o iai I le lalolani. Manino le upo le atua, manino le upo yoane a, aua taute mana nao I le lalolani. 1 John chapter 2 verse 15, the Apostle John writes, do not love the world or the things in the world. Brothers and sisters, if you're a Christian, you are dead to your old self. There is no more old you. There's only the new you. Wale o te iai le tangata tuai. O le tangata fau. Aisea, a wai te tau ona ese le kana tangata Kerisiano. Ese le ekalesia. Ese le lalolangi. E le fo linga le lalolangi. Ile ekalesia. Amen. Mana ia lupa le mua pe te runa mta po wha. Whai upo tolo lo ia le upo le apostolo. E wha mauni e fo le upo Paulo. Wha mauni e le upo Ioane. Wha mai le upo pe te ru. A wā ia ngata ia I aso wa mawai o le o langa nei. Ona whai ai e I tātou o le manao o e wha apau pau. Sa vali le wha amata itu matuina nau. Ma le inu tele I waina. Ma po hula, ma inu ngā ava, ma le ifo I tupua, e soli ai, tu la fono. Vai le upo Peteru a. O le upo Peteru whamai, a wā ia ngata. Ia ngata ia I aso wa mawai o le o langa nei. O le tangata tuai, o le tangata sa ia I aso wa mawai. Le whamai la po solo, a wā ia ngata ia I aso wa mawai o le o langa nei. O na whaia e I tātou o le manao o e whaapaupau. Wale o toi ola le tangata tuai. A oai, a o Keriso, o ola, te tonu I a te I tātou. Awane I tātou savavani, whapeo le lalolani. Awane o tātou manatu, whapeo le lalolani. Awane o tātou loto I mea a le lalolani. Whamai a Paulo, a ia ngata I ia aso o mawai. Yeah, praise the Lord. That when we think about it, in 1 Peter, and I just want to read that in English as well, 1 Peter chapter 4 verse 3, it says, Peter confirms and affirms what Paul and John are writing about in regards to not walking or thinking or looking like the world. And he says, for we have spent enough of our past lifetime. Yeah, that's enough. When we are new in Christ, we've spent enough of our past time in the world. Praise the Lord. So this morning we're reminded once again, remember your walk, to walk worthy of the call with which Christ has called you to. Do not walk as the world walks. Do not think as the world thinks. O le tāua I alwhi au le tai au le nei mo le soifuanga, manatua, o lo tala noa tātou I le ala whaasino. O lo tala noa tātou le whaatinonga, o le tangata taito atasi o lo iai I totonu o le tino o Keriso. Ala le awa au mai e Paulo le tai au le nei, le ngata la o lo iai lau me alofa. O lo fesosoani mātou ia o iai me alofa le ka le sia ia te o tou. O lo iai foi la me alofa o tou ina ia whapenao nā tina e le tino o Keriso. Ai tue whamanatu mai e Paulo le savali le tangata. Le mafau le tangata, le loto le tangata. Mai na muli le tatou mata upu le tai au le ni. O lo mau e whai po se fulu mal fitu. Anga e whai po se fulu maleiba. Manatu e tolu. E whāwa ainga o le savali I le lalolani. E whāwa ainga o le atatou mata ai. E whaamatala I nai le savali o le tangata o lo iai I le lalolani. Mena mana e upo le atua, e le nā tia ia te I tātou se mea tasi. Ai whai loa mai ia te I tātou, ai sea, a wai te tau ona I loa e I tātou le ese e senga o le lalolangi, ma le e ka le sia. Te tau ona I loa ia te I tātou, le o langa e te tau ona soifu ai I tātou. E te tau ona savali ai le tangata whātua. We're going to look at the third part of our sermon today, and this is where we will look at the 4 ways in which the Gentile walk. When we look at the Gentile here, it's the unbelieving world. When we're looking at the Gentile here, it's
those who are non-believers, those who are not Christians. And the Bible gives us a clear understanding or teaching of what that looks like. Praise the Lord. So if Father ai ngole atato vai, le vaina mua tato te maua I le fai unga o le fai upua se fulu malfitu. So if Father ai ngole atato vai I le tai au le nei, I le savali o tangata o lo savali I le lalulani. Au le vai aso fou o le atato matamatai I isi vai ngai fa tato te iloa I le tangata e savali e whatatau I le olanga faaofuina. So that's what we'll read today. We're going to look at the 4 ways in which the Gentiles walk, and in this next week we will look at the 4 ways in which a believer walks. Amen? O le vaenga mua e maua I le whai unga whai pasuma fitu, o e sava whamai le whai pasuma fitu. Aua tau te sava vali whaapei o isi nuu whaapau uma, o e sava vali I le valea o lato loto. O le manatu mua, o e sava vali I le valea o lato loto. O le upu lea valea, e sauma le upu whaperetania futility. O le upu lea whaperetania, e sauma le upu e leni mataiotis. O le winga o le mataiotis, o le ngao, empty. So a tato wa ai le upu lea whasamoa le valea o lato loto. O na tato I loa lea, o le tangata e mawhauwhau lava ia yate ia, e mtonu lava ia I yona lava manatu. E le iu I se mea, e iu ina ngao. O le winga tonu na le upu lea valea yo lato loto. O le tangata mua, po le vaenga mua, o le tangata savali I le lalolani. O le vaenga mua o le tangata savali e le talitonu. O le tangata le whamai le whaipasuma fitu, o e savavali I le valea o lato loto. E manatu lava le tangata lea, ia te ia. O te au mei e upu wha Samoa, o le wha sau sili. O le tangata le, e manatu lava ia na o ia. O le valea o lona loto, o le tangata e le talitonu, o le tangata e savali I le lalolani, o le tangata lea na te whaia mea umalava I le manatu mo ia lava. Lua pe terunga alona tau koe lua, alona whai upo sfulu ma le valu, o lo wha pe ona wha matala ina I le apostolo pe terua o au pe pelu. Ai wha mai le wha matala ina I le whai upo suma valu, a wā o lo o tau tala I latou, I upu wha asau sili male le au ngā. O manatu e ngao, o mawhauwhau, e iu lava ia te I latou lava. E le aima se I tasi e iu iai, e le iu I le vi inga o le atua. Ai ona o I latou, e manatu lava I latou ia te I latou. E whape nā le lalolangi o lo tatou iai nei. E whape nā le lalolangi na vaaya e paulo, a o whawhea ngaine e ka le sia e Efeso, I tutonu o le nuo e Efeso. I le toa tele o tangata o le lalolangi, sa iai I le nuku I le vaitaimi. Na ia vaaya I le toa tele o tangata e manatu lava I latou, ia te I latou. Lea lai whamatala ina le apostolo I le tai au le nei, whamai, aua tō te saavavali whaapei o isi nuku whaapaupau, o e saavavali I le valea o latou loto. Vainga mo mole nā, le vainga o le whaasausili. Okay? The first part that we look at today is that we're looking at 4 ways, We're looking at 4 ways in which the Gentile walk. We're looking at 4 ways in which the world walks. 4 ways in which a non-believer walks. And the first part we see at the end of verse 17 where Paul says that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind. Futility comes from the Greek word mataiotis, and mataiotis means emptiness. And this goes, or vanity. So this is where someone is self-centered. It's all about them. Remember, Paul is writing to a church in Ephesus. He's writing to the believers. He's writing to the Ephesians. He's writing to a church that is in the middle of a pagan city. And he can see straight away that there are many
who are around the believers that think about themselves. They have the futility. They walk in the futility of their mind. And I could say that we live in a culture that is all about me right now. It's all about the self. Amen. You look at technology, it's all about my story. You look at people's songs and people look at people's way of life. It's what is best for me. You look at people's, the way that they will spend their money. The world will always look at themselves first. So the futility of their mind talks about the emptiness of the mind because of one's self-centeredness. So that's the first way in which we see and view the world. Vaega lona lua tātou te maua I le vaenga o le lalolangi. Whamai whai pa skulu ma le walu o loo whaapou liulingia o lato mawhauwhau. O loo whaapou liulingia o lato mawhauwhau. Whamai ni whai tau wina whai puatoa o le liu eseina I lato I le ola o I le atua. Ona o le valea wa ia I lato. Ona o le maa'a o lato loto. O te whai moa ina le vaenga lona lua, e le ngata o le tangata I le lalolangi e whaasausili. Ai o le tangata I le lalolangi, e iu ina wha maa'a ina. A whapewhea na tatu I lo le wha maa'a ina. Whamai whai tau wino whai upu, e le ngata e whapou liulingi o lato mawhauwhau. Whamai ona li liu e se ina leo I lato I le ola o I le atua. O lo I le atua le ola, ai whamai li liu e se ina loto o vaenga nei I le atua. Ona alea whamai ona o le valea wa ia I lato, ona o le maa'a o lato loto. I le ngata le whaasausili tātou te vaaia I le lalulangi, ai tātou te vaaia le wha maa'a ina. Roma, lona tāku mua, whai upu e luas fuma tasi ma le luas fuma le lua, whai mailona whai tawina, a wāna I loa e I lātou le atua, a ua le vivi ma whaafetai atu ia te ia tusa I le atua. Te loa a liu le loto tangata I le atua, e iu ina wha maaina I le atua. Whamene whai tawina a tōra whai puna, whamene ai pei tai, whamene wa wha vale le ina I lātou I loa lātou tau mā salonga, whamai ua whaapou liulingia fo'i o lātou loto vālea. Losuma lua ua vālea I lātou, a o whaafia popoto I lātou. Le lalolangi lea o lo tātou iai. Le lalolangi lea o lo tātou iai, ua iu ina wha maaina loto o tangata. A le mea pito sile na matautia, pe atu uina atu e le atua I lātou I le loto lea. Lai whamai whai pue luas fuma le wha, o lea fo'i, na tui nā tuai I lātou, e le atua I le ami o le ama. O le matautia le nā o le loto lea o loo I le lalolangi. A o tusi e Paulo le tusi le ka le si Efeso ma mata I le matui ia o le soifuanga ua whaapea ona iai le nuo e Efeso. Le nuo e ifo I tupua, le nuo e ami o le anga, le nuo e anga sala matautia. Ai whamai o loo whaapou liulingia o lato o mawhauwhau. Tusi e lana tusi a, o Sofia le anganga ma whape atu. Whamai auane I tō Savavali, whapei o nu ese, whapei o nu whaapaupau. O e Savavali le valea o lato loto, o loo whaapou liulingia o lato o mawhauwhau. The second part that I want to look at, in which the way that in which a Gentile walk is not only self-centered, but they become ignorant of the truth. We read there in verse 18, having their understanding darkened. The understanding of an individual, the understanding of the world, the understanding of a Gentile, the understanding of an unbeliever becomes darkened. Why? It says there in verse 18, because they have been alienated from the life of God. They turn away from God. They choose not. It's a choice. They choose not to believe in God. And it says because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. Romans 1 verse 21 and 22 talks about this. Because although they knew God, they did not glorify Him as God. You see there? It's a choice.
They knew God, but what? But they did not glorify him as God. That's the world we live in. The world we live in, they know God. Praise the Lord. But they what? But they did not glorify him as God, nor were thankful, but they became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. The most seriousness part of this, it comes in verse 24, because Paul writes to the Romans and he says, therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their heart. And that's a scary thought, believers. But that's the world that we live in. That once they become futile in their minds, once they become self-centered, once they are ignorant of the truth, then God gives them up to that. Remember Pharaoh? Mana tue tātou Pharaoh whaamaaina e le atua le loto o le tangata. Tolu. Vaega tolu. Tātou te maua I lalo ifo I le whaipusu maliva. Whaipusu maliva whapea. Ua lātou le langona se mea. O le mtautei o le whaasamoaina o le whaiupu lea, a wā o le winga tonu lava le nā o le tūlanga lea lona tolu. O le vaainga lona tolu, lātou te le langona se mea. I tangata whaina le ua whaatino le angasala, ma whaia le angasala, a wana le iloa le angasala. Ua mā le angasala ia te ia. O le vaainga nana vaai ia Paulo, a o iai o ia Efeso, a o tusi lana tusi, ile ekalesia I Efeso, ma manatu ile auso I Efeso, le ekalesia lea I le urua I ekalesia, au I totonu o le nea aitele o Efeso. Le aitele o le ifo I tupua, ma le angasala, ma le matautia o le ami o le anga. Ai tusi ai wha mai, ua lātou le lamona se mea, e leo le whaalongo. Ai o le loto o le ola I le angasala, ma ua le iloa ai, le angasala o lo o whaatino ina. Wha mai le Roma nai mua alona whaipua tolu suna le lua, o I lātou ia, wa iloa le tonu mai le atua, e tatau ai o na oti o e whai mea whapena, e le ngata o na lātou whaia o ia mea, ai fia lava I lātou, I e ua whaia. Wa ainga lona tolu, o le aise maasi asa. Ua whaia le angasala, ma le leai o se maasi asa. The third part that we see is that not only are they self-centered, that the world is ignorant of the truth, but they become shameless. They become so insensitive to their sin. And the sin that we're talking about here in Ephesus is because they were a pagan world, because they were a pagan, they had pagan worship, that they would have such lewd acts of sexual orgies, that there was such great sin in the city of Ephesus. And so it was so great that Paul would write to the church, and he says in verse 19, who being past feeling. That's past feeling. They could no longer, they had become so, they ceased to care. They became so insensitive to sin that it was just normal for them. It was now a way of life. So the third part that we look at is that not only the world is self-centered, the world is ignorant of the truth, and unbelievers are shameless in their sin. Vaenga lona wha, tātou te maui whaipue, whaiunga whaipue sumaliva. Wha mai ele ngata ua lātou le langona se mea, ele ngata ua lātou ua māmāia te I lātou le whatinonga o le angasala. E wha mai whaiunga whaipue sumaliva, ua tuuina atu I lātou, ia I lātou, I le mata itu, e whai mea leanga umalava, male tuina nau I ai. Ele ngata I le whaasausili o le tangata e savali le lalolangi. Ele ngata I le whaamaaina o le loto o le tangata e savali I le lalolangi. Ele ngata uo I le taimi e le aise maasiasi le tangata lea e savali pe manatu I le lalolangi. A le vaenga lona wha e iu ina whaale tau pulea. O le whaale tau pulea lea ua tatou vaia I le o langa I le vai taimi le nei. O le whai mea leanga ua māmā I tangata. O
o le whai me le anga ma le ami o le anga, ua mama. Ua le aise popole ia i o tangata i le whaatinonga o le anga sala. Le lalolangi le nao lo tato ia i le taimine nei. Le lalolangi le nao lo tala noama ia i le apostolo. Ia manatua, ia savavali i tato le au kerisiano, e tusa ma le vala au wa vala au hina ai i tato. Aisea, o fōlinga i o le lalolangi o lo tato whawhia ngai. O le lalolangi whaasausili. O le lalolangi wa whaamaa aina. O le lalolangi wa le aise maa. Ma le lalolangi ua whaa le tau pulea. Le winga lea o te whia au mai i le whai upulea, na le whai mai, ua tuu i na atu i la tou, ia i la tou, i le mata itu, e whai mea leanga malava. So o se mea leanga lava, o lo whaatino ina e le lalolangi. Amene, O lo tato vai e teimi nei. Le teimi le nei, ua le ai se toe whapauli ulingia o se mea leanga. Ua le to i eise anga sala ua tuuina i lalo i le teimine nei. I whainga ale lalolangi, le whainga ale ti apolo, ua i le malamalama uma le anga sala. Ai o le lalolangi le nao lo whaautangia mai ai e le apostolo lana tustusinga i le tai au le nei. Whamai le roma nā mua, alona whai pelusu mavalu, ua la tau le loto fo'i. Fai tau mai fai puna wha mole mam. O lātou le loto ko i tā ofi le tā tua. O leo tu i nā tuai lātou e le atua i le loto le ama. Lātou te pai ai mea e le tusa. When you're a total wretch, so not only is the world self-centered, not only is the world ignorant of truth, not only is the world shameless, but they become a total wretch. They are so deep in their sin that it's no longer a worry for them. And verse 28 of Romans 1, it says, it reads like this, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do things which are not fitting. And then it lists it here. It says, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, etc., etc., etc. There's a whole list of what the world looks like today. Le lalolangi le na tūsia i e Paulo ia upu nei i le vaitaimi o Paulo. E se senga le vaitaimi le nei. Le ai o sili atu le matautia o le sawa ma le losi o le lalolangi le taimi le nei. Al mafu angala le na o lo whapeona tala noa i tātou a. Tō ese le tangata tuai. Ai faaofuina i le fou o Keriso. Whāwa ainga lo tātou wa aia i le lalolangi mo mua whaasausili, lua whama aina tolu le aise maasiasi wha le tapulea. We looked at 4 parts of what the world or how the world walks. The self-centered, ignorant of truth, shameless, and total wretch. But we also know that the apostle has encouraged us to not walk as the world walks. The apostle has encouraged us to not think as the world thinks. That we are different from the world. And to finally remember, you and I believers, for us to walk worthy. To remember the call in which we have been called in Christ Jesus. Tatum ta'apuna le taiaone ni. A famele luoko ni tole na maamata tato la unga le taiaone ni. Ole nei a whai o ya Keriso se tasi. Ole tangata fōwia. Wa mawai mea tuai. Whauta. Wa faaofuina. Mea uma. Praise the Lord. That we as believers, that we can stand confidently today, understanding that that's what the world looks like. That's why he's encouraging us. That's why the Bible tells us that's what the world looks like. But remember, Christians, that 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Tawini ia whaamanuia lea tua I lo loto I le netai au. Amen? Ma ia ai aina pēlo loto ma lo mafo whau
o manatu ma le mea o au ina i oe. Aisea ina ia whaamalo si ai oe. Amen. Tato tūla i mele ni tai au whai mine tato ni tatalu. Iona tu natu le tato tama. Tato tatalu whaatasi mai ai le nei tai au. Amen. Let us pray together. Tato tate tai me upo le ni tai au. Le nei tatalu. Vi ia oe tama. Au e tala noa. Ia te imatou. Mailo a fionga pa ia. Lo whaamanatu ia te imatou. Le savali e te tau ona o savali ai. Leo langa e te tau ona o wolai. A ule tangata whaatuatua. Atua foi. Ma ainga o le lalolangi. O loo mātou whaafea ngai nei. Haftai tama. E te le nā tia se metas. Ai e te whaailoa mai. Mea uma. E au ngā ia te imatou. I whaamalusia ia. Au savali pea. Mo oe. Malau whaolatanga. Haftai tele tama. Lo wanga le lei. O le vi inga. E fo i atu lea. Ia te oe. Ia so u malava. Whaau lava. Amen. We thank you so much, Lord. And thank you for a chance to go through these verses. And Father, as challenging as your word is, Lord, we're just revealing to us what the world looks like and how we must walk, how we must live as Christians, how we are to think as Christians, that we are not of the world, that we are different from the world, that as believers that we continue to stand for the truth. Lord, we look forward to your word next week, and we pray this prayer in Jesus' name, and we all say amen and amen. Kama mia tele le atua tatou lalo mai lalo whaftai.